Mu karere ka Nyagatare abantu bagera kuri 19 bafashwe nyuma y'umwaka basengera mu rwuri ngo barangiwe n'Imana nk'uko babitangaje. Abaturage bagera kuri 19 basengera mu itorero ry'Abagorozi ry'Yomoye ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bafatiwe mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi basenga. Abaturage bafatiwe mu kagari Kambare mu murenge wa Karangazi mu rwuri rw'umuturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi witwa Ndamage Andrew yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo.com dukesha amakuru ko aba baturage babafashe mu masaha ya saa 5 z'amanywa ubwo basengaga ngo bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yakomeje avuga ko aba baturage ngo byatangiye haza babiri bacumbikirwa na nyir'urwuri, nyuma abandi bagenda baza aho ngaho ngo babwiye ubuyobozi ko Imana ariyo yahabayoboye ngo kuko ariho bakwiriye gusengera hizewe. Yavuze ko aba baturage nta numwe ugira ubwisungane mu kwivuza, nta ndangamuntu bagira, ngo ntibambara udupfukamunwa, abana babo ntibiga ndetse ngo ntibanashaka ko no gupimwa na COVID-19 ngo kuko batayemera. Yakomeje agira ati nta hantu bagiye baza uruhongohongo, ati kuko rero hari hacumbikiwe babiri abandi bagenda baza nyuma, abenshi ngo baturutse mu karere ka Ngoma n'ahandi ngo niho rero ngo biberaga, ngo bari bahamaze igihe kitari gitoya, ngo bose barara hanze mu ihema, abana babo ngo nibo rero barara mu nzu, mu gihe rero ngo bamaze umwaka urenga bibera muri ruriya rwuri. Ibyo kwirinda COVID-19 ntibabikozwa, mu gihe abandi baturage bo mu karere ka Nyagatare bari muri gahunda ya guma mu rugo bashyizwemo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Aba bakristo bo ntibakozwa ibyo kwirinda iki cyorezo kuko batambara udupfukamunwa kandi ntibanemere ko gihari. Ndamage yagize ati kubabwira coronavirus bahita bakubwira ko ari ibyago byateye ngo ko kandi abantu barindwa n'Imana. Uyu muyobozi yavuze ko kuri ubu bagiye rero kubatwara kuri polisi ya Nyagatare kugira ngo bakomeze kwigishwa ngo kuko imyumvire bafite iteye inkeke. Yagize ati tugiye kubanza tubigishe kuko bageze ku rwego rwo hejuru mu buyobe. Ati tugiye kubanza tubigisha imyumvire bafite mu gusenga ihinduke kuko hari abataye abagore, abataye abagabo n'abandi benshi cyane bataye imiryango yabo ngo kuko ari bwo butumwa bafite. Uyu muyobozi akaba yasabye abaturage rero kujya birinda imyumvire ipfuye mu gusenga ibabwira ko badakwiriye kwirinda ibyorezo cyangwa se gutanga ubwisungane mu kwivuza. Abenshi mu bafashwe rero bakaba baturuka mu karere ka Ngoma, akaba ari kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Mu yandi makuru, umutungo wa 1% by'Abanyamerika bakize kurusha abandi ukubye inshuro zigera kuri 16 w'abakene. Banki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umutungo utunzwe na 1% by'Abanyamerika ukubye inshuro 16 umutungo utunzwe na 50% by'abaturage basigaye hagendewe ku mibare y'umutungo w'Abanyamerika mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Umutungo wa 1% by'Abanyamerika bakize kurusha abandi ungana na miliyari ibihumbi 41 ndetse n'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika, mu gihe uwa 50% w'Abanyamerika bakenye ungana na miliyari ibihumbi 2 ndetse na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Iyi banki yatangaje ko muri rusange umutungo w'Abanyamerika wazamutse mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ukagera kuri miliyari ibihumbi 140 z'amadolari y'Amerika, impuzandengo ya 3.8% ugereranyije n'umutungo Abanyamerika bari bafite mu gihembwe cya mbere cya 2020. Mu kubarura rero uyu mutungo w'umuntu, banki nkuru ishingira ku mitungo rusange umuntu atunze nk'amazu, imodoka, amafaranga yazigamye kuri konti imishinga itandukanye aba yarashoyemo. Izamuka ry'uyu mutungo w'Abanyamerika bakize kurusha abandi byatewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije imirimo n'ishoramari ry'abantu badasanzwe bifite, ariko umutungo bakiriwo ukaba warazamutse kuko abenshi bashoye mu bikorwa birimo iby'ikoranabuhanga byakomeje kwinjiza agatubutse muri ibihe by'icyorezo cya COVID-19. Indi ni ingamba banki nkuru ya Amerika iherutse gufata zo kugabanya inyungu ku migabane icuruzwa ku masoko y'imari y'imigabane, bitewe n'uko abakire ari bo basanzwe bafite igice kinini cyane cy'isoko ry'imari n'imigabane. Bivuze ko izi ngamba zaborohereje kurusha abakene. Nk'ubu Abanyamerika 10% bakize kurusha abandi bafite imigabane ingana na 89 byiri ku masoko yose,
mu gihe 50% by'abanyamerika bakennye bafite 0.5% by'imigabane yose. Ikinyuranyo cy'umutungo hagati y'abakire gikomeje kwiyongera cyane kuko mu mwaka wa 1990 1% by'abanyamerika bakize bari bafite umutungo ukubye inshuro zigera kuri 6.50% by'abanyamerika bakennye. Jerome Powell ni umuyobozi wa banki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero yavuze ko ubukungu bw'icyo gihugu bwahungabanye kubera icyorezo cya COVID-19 ariko bikagira ingaruka ku baturage bacyo mu buryo butandukanye, aho abakene banegekaye bikabije nubwo umuyobozi afite icyizere cyo kuzahuka k'ubukungu bw'icyo gihugu. Atanga inama n'icyizere ku kuba ibintu byasubira mu buryo. Yagize ati ubukungu bwacu buzakomera bunarushaho kumera neza, buri wese nabigiramo uruhare agatanga umusanzu we uganisha ku iterambere, nk'uko Jerome Powell yakomeje kugenda abivuga. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Foundation ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uraburira umunyamakuru Samantha B kutagwa mu mutego wo gukoreshwa na Leta y'u Rwanda. Mu ibaruwa uwo muryango wandikiye uyu munyamakuru uramugaragarije impungenge z'uko ikiganiro ateganya gukora ku birebana n'imibereho y'impunzi mu Rwanda gishobora kubera ubutegetsi bw'u Rwanda urubuga rwo gushaka kwibagiza amahanga ibikorwa byarwo bihonyora uburenganzira bwa muntu. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yasomye iyo baruwa ategura inkuru ikurikira. Ibaruwa yo kuwa mbere w'iki cyumweru umuryango Human Rights Foundation wandikiye uyu munyamakuru w'ikimenywa bose w'umunyamerikakazi ku birebana n'ikiganiro ateganya gukora kivuga ku buryo Leta y'u Rwanda n'ishami rya ONU rishinzwe impunzi HCR bita ku mpunzi zahungiye mu Rwanda n'umutima w'impuhwe iragaruka ku buryo icyo gikorwa gishobora kwifashishwa na Leta y'u Rwanda nk'umwanya wo gutwikira icyo yise amabi n'amahano yakoreye impunzi kugeza no mu nkambi zari zahungiyemo. Uwo muryango ibyo urabishingira ku byaha abasirikare b'u Rwanda bakekwaho kuba barakoreye mu nkambi z'impunzi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Umuryango Human Rights Foundation kandi uburira umunyamakuru ko ikiganiro cye gishobora guhindurwa urubuga rwo kwiyeza kwa Leta y'u Rwanda ku bikorwa ikomeje kuregwa byo kuneka, kwica cyangwa gutera ubwoba impunzi z'abanyarwanda ziba mu bihugu by'amahanga n'ubwicanyi. Uwo muryango uvuga ko bwibasira abakekwaho ibyaha imbere mu gihugu ukanemeza ko bicwa batagejejwe imbere y'ubutabera. Bwana Roberto Gonzalez ushinzwe amategeko muri uyu muryango aragira ati We are writing to express concern about how Rwanda's dictatorial regime will likely exploit. Tukwandikiye tukumenyesha impungenge dutewe n'uko ubutegetsi bw'igitugu bw'u Rwanda bushobora kuzakoresha ikiganiro cyawe cyitwa u Rwanda na HCR barita ku mpunzi n'umutima w'impuhwe mu kwiyeza ku mabi rwamaze igihe rukorera impunzi mu nkambi zo mu karere nyuma ya Jenoside yabaye mu myaka w'1994 muri icyo gihugu, ndetse n'ubundi bwicanyi ubwo butegetsi bukomeje gukorera impunzi z'abanyarwanda zitavuga rumwe nabwo ziba mu mahanga. Nubwo uyu muryango ushima umuhate wa Madame B mu guharanira ubutabera ku isi hose ndetse n'ubushake bwe mu gukora inkuru zerekeye u Rwanda n'uburyo rukora ibishoboka mu kubungabunga ibidukikije, ibaruwa yawo inagaragaza ibikorwa uvuga ko bibangamira uburenganzira bwa muntu bivuga kuri Perezida Paul Kagame, byanasobanuwe n'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye nk'ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyokomuntu ndetse n'ibishobora kuvamo ibyaha bya Jenoside. Uwo muryango uvuga ko kuva Leta ya Perezida Kagame igeze ku butegetsi mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakoze ibyaha byinshi byibasiye impunzi, mu gihe Kagame we mu ruhando mpuzamahanga akomeza kwambikwa isura y'umuntu wazanye umutuzo n'ibikorwa by'ubutabazi mu karere kazanye n'imvururu. Aha Bwana Roberto Gonzalez aragira ati While celebrating the people of Rwanda for their positive and welcoming attitudes toward refugees is commendable. Nibyo gushima rwose uburyo abanyarwanda bakira impunzi, ariko kandi gushimagiza Leta y'u Rwanda ni ikindi kibazo, ndetse bayitiza umurindi idakwiye, ari nako biyiha isura idafite y'ubutabazi, ubunyangamugayo no kwihanganirana. Leta y'u Rwanda irimo kugerageza kurangaza umuryango mpuzamahanga ngo utita ku byaha ndengakamere birimo n'ibyibasira inyokomuntu yakoze mu bihe byahise no muri iki gihe, harimo n'ibyo yakoreye inakorera impunzi. Muri ibyo byaha bya vuba harimo ishimutwa rya Paul Rusesabagina, impunzi yahoze ari umuyobozi wa hoteli, ubutwari bwe mu gukiza ibihumbi by'abantu muri Jenoside bwakinweho filime yo mu mwaka wa 2004 yitwa Hotel Rwanda, yanatoranye